qualidade. Bom dia, Babelong Sirahotu, ihana bedet imi iha, espera im hotu diak. Tila fale mai iha podcast foi Insai Católica Niang, husi Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste. Orasne iha studio, hamutu ko ita Frei Nico, husi Ordo Franciscano. Frei, dia kalai? Bom dia, Audia. Obrigada por tempo mai iha podcast idane. O insa Frei ne sentimento hin lorong? Sinto sempre, Axel. Dia Belong Sirahotu hamutu ko Frei Nico iha studio ohin lorong ita se iha conversa qualidade ida kona ba Santo Antonio, santo favorito, santo famoso, santo milagroso ida nebe ma conhecido teve iha Timor. Ita se barona hamutu liu kona ba Santo Antonio de Moris no peregrinação relíquia Santo Antonio nebe oras ne ia hela dili ne. Okay. Antang molok atu itahahu hamutu ko Frei ba imene besida subscribe, halo favor subscribe ya ba. Atu nune motiva liutang ami bele oferece konten sirene be magdiak liutang ba imi. Diak Frei, ita kuliah kono ba Santo Antonio, haumos devoto ida bania. Oras ne dadang reliquia ne lau hela iha hela dili reliquia Santo Antonio. Então dia foi mai husi Portugal ka o antes ne iha ona Timor. Ya, ihan histori tuan. Reliquia mai Leorona. Mai 2008. Wakira haku aminia ordene ni existensi he Timor legaliza no harehanesan fundação ida. Tambah iha aminia nível iha orden ne ida naram ida base ne mak naram fundação. Depois ba ida naram custodio. Depois mak província. Nah, ami iha la nível presidente fundação ne lebe mak ninia superior ne habolu naram presidente. Nah, iha tempo ami hahu o naran ba Santo Antonio o fundação ne ami tahu naran Santo Antonio de Padua. Mas iha diskuti ida no hetan suporta husi provincial Franciscano niani dan bemak di Lisboa. Então ia sugere tahu naran Antonio de Lisboa. Ne iha relação ho existência Santo Antonio nian ne bemak nia Moris iha Lisboa, mas depois nia mate no hakoine makiha Padova o Padua Italia. Tambah nia naran Santo Antonio de Lisboa no naran ne bemak amhili haresan naran fundação ne mak fundação Santo Antonio de Lisboa. Então interessante ba província Portugal atau sira oferecemos mai anesan reliqui Santo Antonio nian at bel hamoris spiritualidade aminian ihane mai bemos ni kunese dia kata Santo Antonio ne pomoju iha mundu incluímos ya Timor. Frei, molo kita continua hakat kliang litang ba itina conversa dane. Karek Frei bela explica itu ang babelong sira na bemak oras na assisti hela. Sai da mak reliquia ne. Ya. Reliquia ne art resto mortais susi emaruman bemak mate tuana. Okay. Ma idane itu quale specifico liuba santo no Santa Sira, special liuba Santo Antonio. Okay. Santo Antonio masih ne resto mortais ne bemak sei iha orden. No idane bemak interessante liu. Bemak ninia nanal ne mas kenaan. Mai bese to makela to agar. Tamane iha relação ho ninia espiritu ne bemak ni haklaken. Lilu evangelho. Nia conhecido mos hanesan doutor evangélico. Ne bemak ni haklaken evangelho ba. Emoto lilu interessante tebes ba joven sera. Tambah idane ninia
interesse mak fo hak lakin evangelio tulun ema tu converte an halo ema tu muris o tiak tamane to maskin yang mate te clear ona ema boleh antigo te ona mas to agora ni nanal no se muris no ni corpus irane ruin se iha ni isin tomaknya tahu ya Padova o Padua Italia. Ma venia liman ne tahu iha Lisboa tambah exigência ema Lisboa nian hakarakato basically ho Santo Antônio. Depois de amit taunaran dengan Santo Antônio de Lisboa ser oferece muslim ikon ni ruine mak agora iha komento ne mak ita hal-halan no bena bane. Jadi relikina katak restu mortais. Ne iha partolo iha ointolo. Ida mak bolo dengan primer, ida ne mak primeiro, ne mak relacion honi dia isin sira, parte isinian. San ruin ka nanal ka buat sira oin hautemine. Depois ida iha parte sekunder. Sekunder ne mak iha relacion ho hena siran be mak ni hatais. Buat sen bene usa iha relação ho ni isinian depois iha mo se tersier ida ne mak buat tu be kontak ka buat ruman be mak iha relação ho santo de refere Antang da agora iha ita timor ne primer ya nia limang ikon priman ruin ikon kuanan yang membalu interpreter dehan Santo Antônio ne sempre halo milagre no wengher ni halo milagre ni fo bensan ema o liman kuanan no foto de liman ikun antam liman idan bain uja ko di halo o hatudu ilas no grasa maromak nian ba emane ya timor tomakela ka ruing de ruin rohan Antang ita surdi ita nera surdi bele etang reliquia idane nebe iha fatin tolu primeiro nemak iha Padua Italia depois segundo ma Portugal ne ide dakihan ini ya fatin hadu de reza ema bolu dehan be narsada santuario ne vari hetimornian tes forsela tu bele crea santuario da mos ne bele fo naklo ke espaço besarani sira liliu jovem sira bel basically halo ne devoção ne oração vamos romak mede liu si santo favorito ne ita espera Santo Antônio se halo se tulung ita Frei kuliah kono ba ordo franciscano oras ni ninia centro iha timor ne iha nebe ya atau kuliah kono ba franciscano ne orsida laos direita ko leva Antonio mabe se halai fal ba Francisco tamba Francisco ma fundador ba orden ne no Francisco ne ni espiritualidade ni elefon sira ni halok sira barak liu amu papai da agora futi no faheba ita ia laudato si ia fraternidade humano irak ne hotu espiritu ne bemak Hamoris Santo Antônio Hamoris nonya iziji ba frei hot atau beli Hamoris dan ya siren de vida tamane Santo Francisco de Assis ne los mais conhecido do que Santo Antônio Santo Antônio sai conhecido teves tamba de maneira haklaken evangelho nomos de maneira aproximação ba serane sira ba jovem sira no basic tebe so ema sirana bemak kare kita baldihan tama na era moderno niya Então ita ni timor agora iha dili centro Frei sirana niya centro ne han sa agora kantor det ne patine ne ami tahu iha dili ma ben ni prosesu inicius los ne ami iha fatu berlihu uluk tamo melihu si same depois same fo oportunidade no ikut mais sai paróquia ida iha alas am helatia iha area alas nia iha parte dotik
Depois tambah tulun husi serane sira nebe mag karakter teve satu presença franciscano nian iha area sirnian nomo sira oferece o obra balum nesan sekolah asrama no etc. Então am hola parte mos iha atau berlihunian wela luhu nebe to orasne amenia hela fati no kliur liune iha wela luhu desde 1988 por demais. Então missão franciscano ni Timor barak liu Iya, parte sul. Ya. Okay. Frei, ita fila faleba religia. Ya. Ohing Frei dehang kata religia ne, religia Santo Antonio, toiha Timor 2008. Ya. Ya. No tinang irane ia inisiativa kak usi franciscano sira tu organiza peregrinação relíquia husi fatu berliu mai dili objetivo saida no tambah safin tinang idane Sí. durante ne antang relíquia ne mai ia hadet fatu berliu Sí. tarik Frei bela fahai tuang história bami Ya. Primeiro, reliquia mai tambah fundação. Tambah nenia fatin iha fundação. No franciscano ne membro inclui Antônio mas membro husi franciscano tambah ne tem cuidado mato. No ami hareden katak ninia presença ne influensi do teves antong tahu iha pat berlihu at belemos pohanoin iha amine devoção sira pamaroma amine oração sira pamaroma klihusinia bele turun mas ami hanoin poin saat bele haklean haluan relasaun fiarniane lihusi aksaun no lihuan sira ilu haklakin evangelio mabe iha tempo no bami tau iha fatin ida nebe mak convento nebe fatin no mas club nebe la possível ba ema para kat bele visita ema mos dau khatene ami la brani tu po hatene ma barat tambo quando ema hatene barat ema ba kita sur dificuldade atau atende tambah pati no etc. Tambahnya iha amini hanoin ami halo de hanesan prosesu inisial ida ami halo novena kada tempo bulan Santo Antonian mai vamos dalam rumah ami halo tinanaru ami halo kada loron tersa atau nune sarane sira hafu belakuine seituan Santo Antonio. Nomos dalam rumah karek iha autoridade nasional ka lokal lebe maksira ba visita hena ba sarane sira be hatene ona sira po hatene sira mos consegue ba visita. Depois ami mos consegue walia ho agora ne amo cardeal uluk se amo bispo. Depois mos walia ho autoridade lokal sira mo sugere atau dia geliu hal fatin dan nebe magdigno nomos espaço nebe naton atau ema atau halo devoção karik sira devot taba Santo Antonio ne karak tu visita karik nakloken liu tambahan wen idane maski kliuran ama sa misintis dauk tarde atau itahu taman emak iha tinane desde inicio ami ho nanuin karakter la rumah Espiritu Santo Antonio ini ama demi super hau ia patin nebe maka tirlos ema barak hakarak haten tentang ami kualia iha orden laran depois hamutu ko Frei sira ami halo disijani da kata kita tinane kita halo festa ba Santo Antonio ko manera diferente ami halo komunikasaun ko autoridade sira nomos inclui ho eminência cardeal depois ami decidi no ami lor mai dile iha tinanidade então ho hanoi ida objetivo itu ho conhecer basarani sira kata reliquia primer Santo Antoninian iha hela Timor iha parte idane inde liman kuanan ikut basrani siran memang kalau dibuat Santo Antonio karak basic welcome nakloke
no amila halo kumpiti purkara tamba seseret mak sinti dan katakne ni belpa patin kare kiha aguarane barak masidok hatene iha basic ayubi ne kapela ida aslos iha partik karu quando usi ayubi ba no tenda ser barak kelehen ba belle ba khapa partik Relike hela iha dili peregrinação ne usi fatu berliu mai dili iha det dili o iha plano atulurimus relike ne bava pating selo ka tamba ohen ho objetivo da atu fuhatene basarane sira ne então amilore mai dili depois de minha festa ia dia amisei halo novena hene to dia doji nebe maksei taka ho misa nebe sei dirisi kusi eminência cardeal dia 13 se halo fale procissão dia va visita parroquia Matael no ya parroquia Matael honen katakne parroquia dan nebe makni padroeiro mo Santo Antonio no sira Vamos paroquiana. Oh ya. Tidak preparado teves no sira cara kata simu Santo Antonio ia dia 13 ne então aku na iha plano ami serviço hamutuk teona kualia teona iha no decisão rumah nebe mak dia 13 ne dader tuk usia o tukusan dulu halo viagem ni dah usi pumpen tu Dum Scotus o Fundação Santo Antônio kodi mai Motael di kusi dalan sirane bema si comando ka segurança husi polícia. Então depois de ir ne relíquia fila fale. E hati Motael celebra dia festa Tadersan dia 14 misa tukunen depois volta. Fila fale ba wela luhu o patperliu lihu si manatutu nebe maka sarani sir masuk na informasi tak sir seheini ha beeda atau tamane ya Santo Antonio bane obrato la antes ne bien beeda behau ka beda depois liu ba manatutu sea caraximu ya culturalmente por lo de ba igreja depois será carga tu igreja de la igreja lara depois continua a viagem ba Matarbora ou pela Pande Babela Lupa. Então tempo badak relíquia ne então ba belung sirahotu imine be makakara katusimu bensang o usi Santo Antonio ana sa ohing informação nebe Frei Nico hatona baita bele ba visita oras ni daang relíquia ia hela fomento 2 basic ayobini yang capela ide ba no depois dia 13 se procissão se fomento ba ia paróquia Motael depois dia 14 dersang misa mutuk no se fila relíquia se fila fali ba nia fating ia wela luhu mebe se liu si manatutu ebe manatutu ang siramos prepara oras nekal prepara hela sim relíquia ne amo Frei desculpa how tu sudah nemos tambah sama kanarang Frei Frei katak na amo ne ia ami ia orden franciscano ami bolumalu Frei Frei ne significa irmão irmão karek Indonesia karek golden saudara depois ia português karek irmão ne mau nalin jadi bolu irmão nanti sana jadi atau label kria distansia saya ya halo ida sinti asliu takar halo para ita hotu bolu malu akrab liu basic liu anisan mau halin namanya mak bolu Frei det então ami sarani sirnemos bolu Frei sing tamoy ha confundi habulu ti amo or sir habulu fale Frei karek sirok tom hane sante belu amo belu Frei ya kule kono banarang antao mo hira niya site si Agustinius niya ba Franciscano
mak ni hetang narang ide San Antonio ne semak po narang bania o niya nang kasih kini. Francisco ia momento na ba depois de niya pa Francisco Simona atau niya muda niya narang Antonio no ia tinarang ti Antonio ni halau nek narang mo pwede magtama si daw kunisediat atau ni servisyo yan be servisyo hanesan iha umakay iha orden kan siyempre mo siya eman be servisyo uma pasidika atende malar ia tempo para que niya lar mas depois ia tempo ida iha 1220 iha ordenação ida usi orden franciscano o dominicano no ia kalane ema halo festa mas superior ha karakter tebes aturona free ida usi orden ruan ida atu bele o reflexão ida o hal humilia ida ba yang masih festa depois hutu labrani hutu tanto franciscano mos dominicano antau ni hareba melehan to ni habri ni raspa no ni ko lia teves o poder o bit neve mak nia ia brillante teves o insa aklake ni evangel olio fu neve sip no hemos pele comprende pele sim mas vemos iha poder ansa iha kapita muda emania mentalidade muda emania pensamento negativo no inspira teve satu ema pele mudaan no iha momento ne quedas ema hut hakoda no Francisco Rasi decide Antonio sai mestre teologia mestre bahau nomos bah praise inclui docente ba candidato siran be sai kan San Francisco antau ni tempo nia tambah hetam papel importante khusus Santo Francisco antau ni halau idane ia area to ia pastoral ia San Hanorin nomos ia serviço sira debe mak ia relação o haklaken para evangel Então ni historia aning sa itatu kuliah historia toma Santo Antonio yang karek tempo la to. Tapi karek Freistre ne produce ona buku rumah livro rumah con historia Santo Antonio historia mori Santo Antonio nia. Ya, anu san produce rasik sidau ke mabe wan hirak pau itu buat sir susakari livro ida ba novena nia. Ami halu novena ne integrado. Jadi lawas reza novena misakti. Quando ida nia visual bele mabe la reza mesa ami sempre halo iha Eucaristia nia la. Tambah Antonio ne basic tebe so Eucaristia. Tambah ida ne mak kita la halo nia separa usi Eucaristia. Sempre Eucaristia nia la. Nabi iha libro ida ne nia larana iha ni historia, introdução iha historia, iha buat dokumento rumah yang hatam hetwa bebas iha oração siran berrelacion con Santo Antonio. Então, quer Santo Antonio nia remata ni Moris iha Padua, Italia. No sela-sala liutis pulang lato tinang nia nia hetang kedang Papa Gregorius Nono nia canoniza santo lalais TVC ina nida de kita durante nia Moris nia halo mus milagre si ya aku assistimos si filme balong nia karik ba fating ida nia wanghira ni haklakeng mebe malasimun nia antang nia dehang sa imila ko ironahaw antang haba haklakeng ba ikan sireta silarang no wanghira nia kuliah ikan serne haksoit idane los relacion ho idane niya kanaran be haklak ne banjel taman niya interesse bot ne mak luri ema badalat maromak nel atau luri dalam ba maromak niya ne laos det ba ema katuas ka Frederick sir me banjera santo toto Papa Francisco Rasi niya wanghira to celebra conversão Santo Antonio niya iha 800 anos o Franciscane
nia kare karte da ba frei da iha Italia nia pohon kata precisa tu promuove no dari Santo Antonio tambah Santo Antonio maski mais antigo nomos nia clear liu trebeson mai be nia ideia sira nia inspiração sira nia ne importante teves ba jovem sira tambah ne interessante atu bele turun jovem sira ia sira nia vida no promuove na fatin espiritualidade na atu jovem sira pas bele muris tuir panate tuir dalam idan be ne hatudu tambah ne nia rasik basically ho jovem sira tirulas no iha tempo na bani ha klaken duni evangelo ba fatin ya kita ten kata kema barak yang mundo dan be magdejong vidu pasti senya pensamento lahanesan interesse lahanesan hakarak lahanesan no sempre mosu entendimento ba ya buat senebe magdia valor dan be magda positif ba ya no iha tempo ni haklaken evangelo ema balu hakarak corona barak lah corona tahun atau bele muda hawane nia hakarak atu fuhatene de ba ema sirane de kat mos kreasaun ida animal sel mos kreasaun ida mai bensa animal ida debe kakutak lai hanoi la iha mai be nia bele ha bu ron level maromak doke tambah dan nema sinal nebe makni hatudu lehusi milagres berkah los duni kata niamos kualia ba o ikan sira no ikan sira rona kutu ulung hotu kon rit hare ya nene hatudu na kutu ulung hotu rona nia no sira nebe mak ohine laku rona nia depois de hare ikan sira tu haknya kode khusus Santo Antonio Bengsong no sira fila dunik sernya convertido ba converte vale Mãe Frei dehang katak Santo Antonio ne Santo ne basically ho jovem sira no nia conhecido ho haklakeng evangelho liga ho situação ho lorong jovem sira mangira jovem ida hakara katuba kuliah kona ba menai maromak hakara katu posasin kona ba menai maromak ba seluk barak liu nia hetang nia suru realidade ida ne beke sempre bully nia ema dihang ora sansero ome kuliah fulne maroma omak santo leona então karik Frei bele motiva ho Santo Antonio nia história ida ne tambah dalam rumah quando hira jovem ida ni hasuru lia fuang sira ne sang ne impressão negativo sira husia maselo com hira neto baklakeng então dalam barak liu hamate na nia vontade no paixão atu haulo ku bakuliana tambah itu kuliah sira ema diang ne padre sernia ne lo se padre ser mame haklakeng laos jovem sira então karek Frei bele motiva itu ang jovem sira insa bele saiu se ao hasoro desafio idane responsabilidade ba fiar nian ne tirlos laos amlulik de laos padre o madre sira de o hirete simu sacramento batismo simu sacramento krisma ita simu anak nartor saya hanesan nailuli saya hanesan liurai nomos saya hanesan profeta então nartor ne inspira no forma ita responsabilidade ne atbele atudo ita ne existência hanesan ne cristão tu knar simu no responsabilidade de Santo Antonio nenia etang inspiração mos kusi São Francisco de Assis. Santo Francisco de Assis ne ideia barak hanuin barak nia posta atau pesiba tema hotu o maneira idan be diferente mas be nia mos pahekenar ne maka libusi preisira inclui Santo Antonio. No Santo Antonio basic teves pa ema ba sarang sira ba jovem sira ne tambah idane karik niemos hatene tam pernaki antang wahira kuando ya interese no hakarak idan bema hakarak hadia halol buat bema kini hare realmente
koko atau hadiah dalam rumah suruh buli tambah ini bania ini hanya tenta sound ida tenta sound ne bemak koko hela onia kebit fear nia ne toh então importante tebes iha hanu ini dane kada ema iha ninia potensia iha ninia kebit iha ninia talento nomos iha ninia interesse tambah nia moris nia makamoris apa bayro bayan bet nia mak responsabilizan nia moris la ose mesel mai be ita la os moris individualmente ita precisa halo socialização socializa ho emaselu ia colega no etc. Quando au senti dan tak valori dan nebe mak importante bahau ne moris agora no bahoin bersama kalau belhal então prinsip ida net tem que sai prinsip fundamental pa jovem ka basedet atau nenia la fácil atau hetan influência ka bully kus ema depois wakarik ema bully mos la fácilnya nebe ba jovem sira ya Santo Antonio ne santo dan bema posta basic mos ba jovem sira nia dulu sai inspirador nebe motiva pouco biit no mos o hanui nebe na roman atau ema pele hatene uinsa hasuru tentação no mos uinsa soluta problema nebe so também ne au karakato bohane kata primeiro ne prinsip paunian o tem que atur segundo o tem que haremos nesse jovem tem que haremos oportunidade dan nebe mak oportuno ba o no mos oportunidade dan be mak karik desvia onia talentos onia karak di aksira nebe atau konstrui dia onia kita tamane buat ruannya lalu ida terseru ia moris hamutu ita precisa respeita malu simu malu rona malu mai be ema ide kena fatin o nini personalidade dignidade nomos nini qualidade nebe la liga fácil mono e kira quando ema roma bully ita ka relacion o sa ida makita karakal tambah buat dia nebe makatu ita halne iha na itene consciência potensi sirane kada ema lahan esa balmo hakarak mai tenta mai be balmo hakarak hatu dia mensagem dia close frei katak jovem sira o hira hasuru desafio sira nesene o hira ma bully la bele fokus ba bully ne be fokus ba finalidade ne be ne maroma klasik hili ita hakarak ita tu bakulia atu fosasin kona ba ne maroma no inspira na fatin husi ita hotu nia Santo Antonio Milagroso ne dia frei ita se hakarak atu kuliah barak mai be hanso hin tempo lato atu kuliah buat hutu kono ba Santo Antonio maybe hau fiar timoruang hutu ia devusang buat ba Santo Antonio então oras ne dadang nini religia ia ela dili ita ne be ela dili kare kakarak ba visita bele ba iha fomento tadi molo katu ita taka frei ami hato brigada barak ba disponibilidade ba tempo karik frei atu mensagem rumah o karik convida sarani sira o atu hola parte iha processão ka peregrinação relíquia Santo Antonio niang halo favor. Iya, bom dia para naik sira ao frei Nico nebe mo ida conversar karik mensagem para primeiro atene itanese maromakse depois quando ita hatene ona itanese iha maromak ne oin ita mos hatene kata iha buat barak nebe pura nebe makadia nebe maksai hanesan rikusoi nebe maromak po atau di kualitika itene vida iha moris lor-loronian mai be ita mos moris iha sociedade dan nebe mak luan o influenza win nebe ita precisa iha prinsip atau bodi defende itani anrasi bodi sai hanesan sinal konkretu maromak nian iha sociedade
Santo Antonio gosta tebes buat foto nebe maktihare. Buat nebe nia kokuat pola parte bahadia. Tambane nia lahadia ho liefonde mabe hadia ho aksam nebe nia dihan hanesane. Belek kualia barak, kualia mesakura, kualia mesaktia, mabe lia fuan sidan be ohasaine sidau ke folin wandu sidau to ya aksam. Tambane mak dia dehan usik bau lia fuan hanorin mabe haruka o halo oni aksam sira makualia. Depois ya terceiro ita hahi maroma ita hatudu itanian nesan ilas maroma nian iha moris konkret lor nian mabe liu kita persija loke matang pamundu nebe makita horik ma honne kita moris nesan eman berelevante iha area moris nian mabe mos kita prepara no tulun maselu atau conversa nian lor fila padana tiga nesan mensagem dei kari sarane sira joven sira sede akarak pola parte iha novena Santo Antonio nian ami hahote ona iha dia 4 di maine seito o dia 12 no fate nak loke iha area comentu iha ai ubi phone nia leten ituan bela hola parte ba au la halo karta kuviti ba mo kutu tambah dengan seremoni spiritual nebe nak loke ba mo kutu nebe la halo kuviti excepto halo festa rumah babeta karta ikusli kusihirakne objetivo ami fuhaten beto bocira kata Santo Antonio neri kui hadili hela nini hal hela viagem no visita sa depois de nesse fila bapak berliu no iha plano kata halo ne patin permanente iha batu berliu nah patin permanente ne sehanaran yang santuario espiritual nian debemos de la Roma ikus mai bele sei sai hanisan pariwisata espiritual nian ida bae quando Santo Antonio laos di Timor nian Portugal nian o Italia nian del mundo nian para hemos tu conhece Santo Antonio laos de católico anglicano depois protestante hemos para conhece tambah maromak ni purat maromak ni dia nebe makatudu li bismillah presirante Santo Antonio halo nebe ikus mai emahanaran dia Santo Milagroso nebe ba kita hotu nebe karak la parte nesan ba construção ba saída de pele ba la parte Obrigada, Frei. Ba conversa interessante, Liliu faz informação quando ba relíquia, com presença relíquia Santo Antônio yang iha dili no nini atividade sira ba oin. Espera liu si podcast idane ema barak hetang informação quando ba relíquia Santo Antônio idane no mos ohin ita kulio naru quando ba história mori Santo Antônio niang nebe haufiar bele inspira bele motiva belum harenaing sira hotu. Então, intene conversa to ihanedet, Frei. Bom sucesso ba organiza cerimônia espiritual muito ko relíquia Santo Antônio niang. No te espera podcast irane bele ohira sirane be nonton karik assisti podcast irane bele hetang inspiração. Então, aneng maknedet kolega sira hotu obrigada barak ba imene be assisti husi início toremata ita surmalu faliha podcast turmai. Adeus. Viva, viva Jesus, Hosanna mestre, Hosanna dalam, Hosanna veloz, Hosanna morir. Conversa qualidade.